Haleluya. Amen. Sinamenye ko mu gitondo twajanye isaha n'igice kandi mwatangajwe nuko isaha n'igice yashize mutuje. Haleluya. Mwishimire ijambo ry'Imana. N'umugisha ukomeye cyane. Rero dushimiye Imana yabanye natwe kuva umunsi w'ejo tugera hano kugeza uyu munsi. Imana yakomeje kutunezeza. Imitima yacu yagutse, duhora twakunda ariko noneho twabakunze kurushaho. Haleluya. Amen. Mwatwubatse, mwaduhesheje umugisha. Twumvisha andi masoko y'ibyishimo atoboka. Amen. Haleluya. Haleluya. Tukaba tubashimiye cyane ku mwanya mwiza wo kwibuka intsinzi twaherewe muri Kristo Yesu. Gize muvuge Yesu numva nibye titwabirangiza. Amen. Kuko baturirimbiye ngo ntabwo ari mumva asigaye ari muri twe. Yesu ashimwe. Kandi yinjira muri twe umunsi twamwizeye. Haleluya. Ibyo nabyo mu bishare nyigisho ikomeye nagombaga gutanga kugusobanura ukuntu Yesu yinjiye muri wewe. Haleluya. Kuko kenshi abantu ntibamenye ko bamufite. Kuko aho yicaye ni kure y'ivyumvikana. Twumva ibidukora ku mubiri, tukumva ibikora mu bugingo, ni muri so, hari muri ame, hari amarangamutima n'ubwenge, ariko biri mu mwuka. Haleluya. Amen. Ntabwo vyumvikana. Amen. Ariko biba biriyo. Keretse imbuto zabyo nizubona. Haleluya. Amen. Bituma Yesu yabwiye Nikodemu ngo umuyaga urahuha ariko ntumve niyumva niyuja, imirimo yayo niyubona. Iyo rero hariya mu mwuka. Haleluya. Yesu yicaye ameze nk'umurimo n'ikikana. Ndavuga ibyo ibindi ndavyirukamo. Amen. Haleluya. Mwese ntimwabonye moyo wa mutu. Yesu ashimwe. Ni kurya bizabimera. Mu mutima w'umupagani haba harimo bya binyamaswa zose kandi bifite icyo bisobanuye. Umwuka yamanuka. Amen. Zose bigasohoka. Ntibiza bisohoka ngo bigende, biva mu mwuka bikaja mu bugingo, bisigara mu bitekerezo no mu maranga mutima. Amen. None kikwereka kuko umwuka w'Imana yinjiye muri wewe n'impinduka. Haleluya. Wumva uri umunyabyaha kuko ubutumwa bwiza bukangurira umuntu uko ari umunyabyaha kugira ngo yihane. Amen. None wamara kumva ukumva ukeneye Yesu, wamara kumwakira wakiriye imbabazi ze ukaruhuka. Haleluya. Noneho Yesu akinjira muri wewe. Amen. Amen. Akinjiramo ameze nk'ikara ry'umuriro, ni nk'ikara wa muriro wo mwihema. Ngo waje uva mu ijuru ntibashiremo umuriro w'igishitsi. Amen. Noneho ryakara rikanswa nuko utekereza Yesu, nuko usenga, nuko usoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Ryaka rigakongeza rero ubushuhe bwaryo bukagera mu marangamutima. Amarangamutima yawe akanezerwa nizo zibi murimo. Ubwenge bwawe bugahishurirwa Imana n'imirimo yagukoreye. Haleluya. Haleluya. Icyo ubwenge bwawe mara kubishurirwa, umubiri wawe nawo ugatega amaboko, ugapfukama, ukavuza impundu. Haleluya. Cyo bituma muri izi yarinzabwa none maso yanjye nawe matwi, nawe munwa wanje mubiriwe, mwese mushimishe uwanguye mu ngoyi, ibyaremwe byose bimushime. Haleluya. Icyo nshaka gusurinya nari gishimira abantu ariko ndabigarukamo nuko Yesu yinjiye muri wewe wa munsi wizeraga, wa munsi wakangukaga kurya bazavuga ngo yewe usinziriye Yesuka. Haleluya. Kristo abona uko agira gute akumurikira kandi iyo yinjiye ntava. Amen. Nagakiza kite niko Bibiri ivuga. Haleluya. Uko bigenda rero iyo udasoma ijambo ry'Imana cyangwa gusenge, ryakara ritwikirwa n'urwavumba. Urwavumba rwo mu bugingo, ibibazo wahuye nabyo, abagututse, abakuvuze, ubukene,
byose bikaremwa urwavumba. Ngira ngo murumva umuyonga. Amen. Wa muyonga ugatwikira ryakara ariko riba ririmo none kumva bitubune kumva Imana kuri kure. Amen. Ariko ndibiri kuri birimo ni nk'ikara ry'imendo, ikara ry'umukarati ayibishasha azazimuka, ariko hari amakarata azazimuka wasanga ririho urwavumba warikoraho bikagutwika. Amen. Niko rero agakiza kamera mu mwuka. Haleluya. None zabwira abakristo shumba ndavuga ngo abandi bazi kwatsa ukwenyegeza kugira ngo rwavumba rugire gute ruveho, akana ryongerera izamura ubushuhe marangamutima wumva ico ufite. Iyo ritabuzamuye wumva uri wenyine. Amen. Kuko biri mu mwuka ntibyumvikana keretse byageze mu bugingo mu marangamutima. Noneho nkabwira abakristo nti mwebwe ku cyumweru zambamenya bakije ryakana mu rukerera. Umukristo mwiza arabyuka agasenga. Haleluya. Yasanga ryakana rikagira gute rikaka. Icyo gihe inyota yo kuja ku rusengero ikaza, akoga vuba, akambara vuba, akihuta. Haleluya. Akinjira mu rusengero, akicara imbere, akinjira yanezerewe. Amen. Nawe umukristo utasenze utagize ryakana ribundikiwe n'ibyo yiriwemo, azazuka ntamenye niba aje gusenga niba atajayo, akamubwo noneho uragenda ngo ndagira ngo ndagenda, akoga buke akagenda nyonyomba, yashakanisha inyuma, none agategereza ko baririmba ngo bamukurireho rwavumba. Abaririmbyi bakaririmba, abasirimba bagasirimba, rugatangira kuvaho. Rwatangira kuvaho amateraniro agashira rutarashira, none agatangira ngo uzari bitangiye kuryoha. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Ko niko agakiza kameze. Je nizera agakiza katamvamo. Gakiza nakiri cyane. Haleluya. Amina. Tikakurwamo n'urwavumba, tikakurwamo n'ibintu byo muri ame n'ibi birimo biserera, kaba karimo ngomba kwenyegeza. Haleluya. Haleluya. Niso bituma ya ndirimbo yamfashije ivuga ngo ntakiri mumva aturi. Yesu akurimo kandi muri wowe harimo imbaraga zigitangaza. Yesu ashimwe. Amen. Subiza mugenzi wawe umubwire ngo Yesu ari muri wowe. Haleluya. Abakristo bataramenya bene ibyo byo bagenda bijuje tabumva bari bonyine, ariko ababimenyera bose kigenda nje. Reka nshimire abashumba baduhamagaye muri iri huriro kugira ngo dusangire Pasaka. Mwarakoze cyane. Nyanezerewe. Haleluya. Nshimiye kubona abandi twabonye mu gitondo ba Jedone Shokero twarasenganye. Haleluya. Kandi muzi yo gukunda ijambo ry'Imana. Iyo nageraga i Burundi ahari yashakaga uburyo bizengurusa kugira ngo ambonere umwanya mvuga ijambo ry'Imana. Iyo nageraga kuri Gitavi yarabishakaga kongera igashaka. Haleluya. Kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana nkabimwibukira. Nishimiye kumubona namwe mwese. Imana ibahumugisha. Reka twihute rero dusome ijambo tutari butinde kuko turi butahe mu kanya. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 12. Iri jambo ndarikunda cyane. Ndasoma nihuta. Abashaka kwandika ntabwo iyo bavuze ngo dusoma abakolosayi ntabwo wandika abakolosayi. Oya, uhita wandika ibice kuko nizo byibagirana. Uhita wandika rimwe 12 ugasigara wandika abakolosayi nyuma. Nayo wanditse abakolosayi rimwe 12 riragenda. Kuguma kutubwira ngo dusubiramo nukutakaza igihe. Haleluya. Abakolosayi rimwe 12 ni 13. Haravuga ngo mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. 13. Ni wadukijije ubutware bw'umwijima adukuramo atujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Amen. Amen. Haleluya. Reka ndangiza gusoma. Dusome Abaheburayo. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 22. 12 22 Abaheburayo mu kwandika.
ngo ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho ariko Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. Katurangirize muri Petero wa mbere 2:9. Petero wa mbere 2:9 turasoma n'icumi. Haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi mu bwami, ishanga ryera, n'abandi Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye ikabakura mu mwijima. Haleluya. Ikabageza mu muco wayo witangaza. Kera ndi mwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ndi muri akababarirwa, ariko none mwarababarirwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Cya gitero ni kiye cya yandirimbo ya Rehobote. Yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe. Yesu ku musaraba yadupfiriye twese, yaduje n'Imana niyo data wa twese. Uhamwe ndawarahera ziko watabutsemo, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe. Haleluya. Haleluya. Nabuzaho n'ingaruka tuzaganira hejuru yo kubabarirwa ibyaha. Yesu ashimwe. Muri iri byaririmbye niko twarababariwe. Ntabwo kubabarirwa muri Bibiliya babivuga muri fica, muri fitiri ngo tuzababarirwa. Amen. Amen. Bavuga ko twagize gute? Twababariwe. Kwakira izo mbabazi rero ni umwuka wera uguhumura amaso. Haleluya. Amen. Kandi kwakira izo mbabazi niko gukizwa. Bibiliya ivuga ngo kubabarirwa ibyaha niko gukizwa. Ngo mubamenyeshe n'iby'agakiza ngo kuko ari ukubabarirwa ibyaha. Amen. Amen. Sibyo turi buganire, reka tuganire aya magambo twasomye mu Bakolosayi. Haravuga ngo tujye dushima data wa twese. Yego. Amen. Amen. Impamvu ibi byishima rizuta uyu mugoroba twaririmbaga dushima data wa twese. Icya mbere yaduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu muco, kandi yarawutanze. Nicyo kwizera kurusha kwemera cyangwa ibindi. Kwizera gusingira ibyakozwe. Amen. Yaduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu muco. Ubundi mfite umurage wo mu muco. Awuduha gute? Yawuduhaye yadukijije ubutware bw'iki? Bw'umwijima. Haleluya. Twakize ubutware bw'umwijima ryari? Wa munsi nizeraga. Haleluya. Wa munsi kwizera kwakira ibyo Imana yambereye muri Kristo Yesu. Niwo munsi nimutse. Kuba mu Kristo ni ukwimuka. Navuye mu butware bw'umwijima ngenda mu bwami bw'umwana w'Imana ikuva. Haleluya. Haleluya. Ubu ntabwo tukiri mu butware bw'umwijima. Yesu ashimwe. Nizabe twaganire mu gitondo ndakubona abadayimoni hirya no hino. Twarabasize. Haleluya. Barasigaye. Kuko twebwe muri Kristo twafanye na Kristo, duhambanwa nawe, tuzuranwa nawe, tuzamuranwa nawe, twicarana nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Aho ngaho niho mu bwami bw'umucyo. Haleluya. Mu buryo bw'umwuka rero turaho Satani adashikira. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari ahandi Bibiliya ivuga ngo niba mwarafanye na Kristo ngo mukazuranwa nawe, ngo muze muhoza umutima ku biri ijuru, ngo kuko ubugingo bwanyu ngo bwahishamwe na Kristo mu Mana. Nuvuga ngo maze kungwa na Kristo kubwo kwizera imirimo yankoreye, napfanye nawe, zuranwa nawe, zamukana nawe, nicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Iyo ngiyo nta badayimoni bagerayo. Kugira ngo ushaka kunyica umudayimoni n'ikindi, mfite ibipango bibiri bikomeye. Kuko ubugingo bwanje buri muri Kristo, Kristo akaba mu Mana. Mfite igipango cyitwa Imana, kagira icyitwa Kristo. Umurozi ushaka kunyica azabanza yica Imana niba yishoboye, yice Kristo azabone kugira gute? Kungeraho. Haleluya. Nitakatarama ngo tumejificha ndani ya Mana himba. Haleluya. Kwizera ibyo ngibyo ukabyakira. Kuko twavuze definition yo kwizera ngo ni ukwemera ko umaze guhabwa.
Haleluya. Ukabyakira bikumara ubwoba. Amen. Amen. Kandi mugenda na Kristo n'ukuri. Nuko mutabizi. Ntabwo umwuka wera nakuraho ekaye ngo muhumuke mubone. Yesu ashimwe. Mugenda na Kristo. N'abantu umunsi umwe turimo tujya muri Zura tuva nuko je mu buhanda ngatinda. Amen. Tuvuye Kalemi tukagenda umugoroba hari izuba ryinshi. Tuza kugera mu muhana w'abatanga. Ngo tugeramo tuja kwa chef kwa sultani gusaba indaro atwereka inzu y'abashitsi dusanga izifa yuzuye ikiziba tuburaho turara. Amen. None tubona ahantu bacanye twari nk'abatanu turavuga tugende hariya bacanye tugume twote ijoro ribe rigira gute tugenda saa 9 tugende ngo tuhagera tuhasanga igitaramo. Amen. Kirimo abagore, kirimo abakobwa bato, kirimo abahungu, kirimo abasore, bamwe bafite abana, barimo baririmba mu gitabwa, mu kirimi cyabo tutumva, barimo bazunguza amapendo yabo y'uducuma. Amen. Bararirimba, ariko hakaba hari abana babiri, abasore bapfukamye. Ibitaramo byose bisa. Naho icyo gitaramo ko bararaguza. Amen. Bitwa nta makuru shefu wabo ngo ni sultani yarwaye. Barashaka imbaraga zimanukira muri barya babiri bafukamye baje kwirukana imbaraga zateye nde sultani. Uko badayimoni bagiye barutana noneho natwe turahagaze ku murimo. Yego. Babandi barafukamye bararirimba biranga. Umuyobozi w'igitaramo ibintu byose birasa ahagurukije bafite abana ati mu baheke namwe muririmbe ibintu byose bibanurwa na extase. Bararirimbye biranga ngo zange mbona aranyegereye atese ko muraja ko turaja muri Zura tuvuye kare atese kuki mwajana twitwazanywe n'uyu muriro twabuza aho turara ati sawa ati nimwambure inkweto n'amasaha bitanumva ni ikintu cyo kuramya naho natinyiye ndabwira ntabwo twambura inkweto twambura amasaha igitaramo cyane ntacyo dupfana icyo dupfana namwe n'uyu muriro. Amen. Barasubira bararirimba biranga. Araza arambaza ati twabaho murara mwava hari ikindi dushaka turaye duhagaze tutabuza aho turara. Baragenda bashaka inzu bashiramo imatera bagira neza turagenda. Amen. Amen. Turaryama tutaranasinzira ya myuka isigariza twumva gasaku baba batangira kugenda basakuza mu muhanda kurya nyine ko bayumbe bakera bazunguruka mu muhanda. Amen. Noneho menya yuko presence yacu kuko tugenda na Yesu presence yacu yari ya block imbaraga zose ziki z'umwijima turushe tunaniwe tutafashe umwanya wo gusenga ariko kuko dufite Kristo muri twe. Haleluya. Haleluya. Nari ibintu binini cyane byagaragaye kuko twari dufite imbaraga zirutiza. Umuntu ntazamenye icyo afite. Ufite Kristo Yesu uhereye wa munsi wamwizeraga ukamugira umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe atuye hehe muri wewe. Haleluya. Mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage w'iki wo mu mucyo yadukishije ubutware bw'umwijima ubu turi mu butware bw'umwana wakunda Igorigota. Haleluya. Mu mirimo Yesu yakoze iyo twibuka uyu munsi. Igice cya kabiri rero tumaze kwimuka. Haleluya. Ntabwo twegereye Sinayi. Imana ntiyatujanye kuri Sinayi hari kwa gukiranuka kw'amategeko. Oya. Haleluya. Igana ijambo rikomeye. Ahubwo Imana yaturengeje Sinayi ihita itujana kuri Siyoni mu buturo bw'iki bw'Imana. Tuba mu gipango cy'Imana. Imana yo kuri Sinayi yari igoye cyane. Imana mu mategeko ibifite ubukana ntabwo ibabarira. Amategeko ntazaba ababarira ni ukuryicuka kubitwa. Amen. Kandi yari ituye ngo mu gicu cya rukokoma ntabwo yabonekaga. Haleluya. Hari umunsi umwe yabwiye Mose yabwiye abantu baragukumbuye nzaza kubabwira ngo twavuganye ariko bakambwira ngo si yo Mana yo dusuye natwe kuko ari we wivugisha. None Imana yatumye ngo mwiyeze. Imana ikunda isuku. Haleluya.
igiye kubagenderera mu mese mu mwoke n'ubu abisilamu nibyo babamo. Amen. Mu mese mwoke baramesa baroga bitegura Imana. Yesu ashimwe. Mumva rero Imana yo kuri Sinayi ngwishe kumanuka igiye kubasura igenda nk'umutegetsi ukomeye. Nizagira ngo naha abategetsi bakuye uko bagenda iyo baje kudusura. Yinjira mu ivuatiri yayo yitwa igicu cya rukokoma. Haleluya. Ivuatiri ya fime kugira ngo itaboneka. Yesu ashimwe. Amen. Ngo imare muri ya modoka yayo igicu cya rukokoma imbere haje za modoka z'abaperezida zigira ibinyoteri. Haleluya. Zigira ibinyoteri. Bibiri ikavuga ngo imirabyo. Naho ibinyoteri zayo ni iki? Ni imirabyo. Ngo yinjira mu gicu cya rukokoma imirabyo nayo igira gute? Irarabyo. Amen. Haleluya. Haleluya. None iyo abayobozi bagiye kugenda za modoka zisuguza ya mirabyo zamara zikagira sirene kugira ngo utundi tumodoka tuve mu muhanda. Imana nayo yinjira mu gicu cya rukokoma irekura imirabyo ngo imare ikubita inkuba. Haleluya. Niyo sirene y'Imana. Inkuba ngo zirakubita. Yesu ashimwe. Ikindi Imana yarushije abategetsi noneho yo ngo umushitsi uraza. Umuhana wose uratigita, umusozi uratigita. Abisiraheli babwira Mose ngo yibwire isubire. Haleluya. Haleluya. Iyo niyo Mana yo kuri Sinayi. Abantu batakiriye agakiza ngo bemere umurimo w'Igorigota bibera kuri Sinayi. Baba mu mategeko bahora bahinda imishitsi. Amen. Bahora batsindwa buri munsi. Bahora bibaza niba nijuru bazarigeramo. Amen. Bahora bibaza niba Imana ibakunda cyangwa ibazi. Haleluya. Ariko Imana ntiyadushira kuri Sinayi. Iratujyana idushira kuri si. Nimugenda muhasomerero mwumva ibyo twegereye. Haleluya. Haleluya. Tugeze kuri Siyoni duhita twinjira mu gipango cy'Imana. Ngo ni mu rurembo rw'Imana igira gute? Ihoraho. Haleluya. Tubana n'Imana. Noneho ngo twegera n'iteraniro ry'abamarayika batagira gute? Batabarika. Imirimo yabo ni ibiri. Ni ukuramya no guhimbaza no gukora. Yesu ashimwe. Umukristo wakuze babitwigishije. Araramya kandi agakora. Marayika ni ukuvuga ngo urera. Ni wowe ukwiye icyubahiro no guhimbazwa nishimwe kuko ari wowe waremye byose icyatumye ubirema n'igituma biriho nuko wabishatse. Haleluya. Yarangiza Imana ikamutuma ngo genda ubwire Mariya kuko azabyara. Haleluya. Akagenda agatumika akagaruka kandi akagira gute? Akaramya. Nicyo gituma umurimo wacu kubera icyo Imana yadukoreye muri Kristo Igorigota n'ibitwarimo ni uguhora turamya ni ukuririmba. Haleluya. No kuzinira Imana mwanajeje cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Bintu binejeje umuntu wuzuye umunezero. Nibuka imirimo y'Igorigota n'ukuntu umuntu asimbuka yanezerewe cyangwa ngo musimbuke muyizeye. Amen. Haleluya. Noneho twegera Imana. Tumaze kwegera Imana hari icyo twahindutse. Ni hariya rero dusomye muri Petero. Haleluya. Haravuga ngo kera ndi mwari ubwoko. Amen. Ariko noneho muri ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Kera ndi muri akababarirwa ariko none mwarababarirwa. Ariko ibyo tuza kubihabwa. Imana yaduhinduye abatambyi b'ubwami. Imana yaduhinduye ishanga rye. Ibyo rero umukristo abitunga kubwo kwizera. Arabyemera akabyakira bikabibye. Haleluya. Ariko abifashijwemo n'umwuka w'Imana. Niba ubutumwa bwiza butwikiriwe abarimbuka. Ab'Imana y'isi yahumye amaso y'imitima kugira ngo umuco wabwo utabatambikira. Ibyo Yesu yagukoreye yarabikoze arabirangiza. Mwabiririmbye mwabarinze ngo byose byagize gute? Byararangiye. Nanagize ngo ndabona umwanya mbabwira ukuntu twimutse. Haleluya. Kuko iyimuka ryacu ryose riri Igorigota. Hariya muri ya magambo arindwi Yesu yagize gute? Yavuze. Haleluya. Ijambo rya mbere yavuze ni ukutubabarira. Yesu ashimwe. Ijambo rya kabiri, haleluya, yavuze ngo afite inyota kugira ngo Imana imureke yinjire muri kiriya gihugu cy'umwijima kudukurayo. Niho hahandi yageze aririmba ya verse avuga bya bindi baririmbye usiku kabla ya kuteswa Yesu. Aravuga ngo wanafunzi ariko ndashaka kandi bavuga ngo ali off. Amen.
cyane ngako ni mukaririmba ako gakuku zaidi ani ofusa atapo acho muziki tumayatinya uwo mwanya ni wa mwanya yagiye kwinjira mu gihugu cy'umwijima hari anda presence ngo byasaga naho Imana yamwerekeje umugongo hariya niho hari amuteye impungenge. Haleluya. Uriya muri bibyi n'umuhanga Yesu ashimwe. Kariya gakupure gatangira gute meza uko mara zitaye ukarebe mani saya Pasaka pamoja na wapendwa wake wote katika pendo lake kubwa sana aliyashinda majaribu yote kwa roho aliona Getsemane mateso yake na huzuni nyingi zaidi aliofusa atapoachwa hata naye Mungu. Uriya ni wo mwanya Yesu yumvaga afite imbunge. Nicyo gituma yahageze aravuga ngo data ni iki gikundekesha. Haleluya. Yari hariya hantu hariya mu bwami bw'umwijima agiye kuhadukura. Yesu ashimwe. Niho yarageze rero hariya yasanze twese tuboshwe turi ko kwa Farawo. Navugaga ayo magambo turi mu buretwa. Haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo nuko nadushakashaka. Amen. Amen. Atugobotorayo adukurayo abanza gufata Satani amushira pembeni. Yesu yari yabivuze ngo nta muntu uzunyaga umunyamaboko ngo atabanije kumuboha ngo amushire iruhande abone uko asahura inzu ye. Haleluya. None amaze kugera ku munyamaboko aramufata amushyira pembeni twese adukurayo kandi nta n'umwe wamukitse akura yisi kuko Bibiri zivuga ngo uyu mwana w'intama w'Imana. Haleluya. Ukura ibyaha by'abari utarakizwa ntiyemeye ibyo gusa ariko nawe byaramukorewe. Haleluya. None yo mayindanirizo bintu andane hari amagambo ndavuga nasimbuka aradushakashaka amaze kutubona twese aduterera mu mutima we adupakira mu mutima. Buri umutima wa Yesu ni mugari buri muntu azajyamo twese twakwiriwemo nawe uba mu mutima wande wa Yesu. Amaze kudushira mu mutima we aradekora abwira Imana ngo tega amaboko ndabazanye mu maboko yawe hashize uyu mutima. Haleluya. N'abantu bose nayokoye nicyo gihe twavuye aho twinjira Siyoni mu rurembo rw'Imana ihoraho. Haleluya. Twakirwa n'Imana nk'abacunguwe twakirwa n'Imana nk'abamenewe amaraso twakirwa n'Imana nk'abo Yesu yitangiye twakirwa n'Imana nk'abana b'Imana. Haleluya. Twibera mu gipango cy'Imana. Mani himba. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Tukabatamzi rero bo kuramya no guhimbaza. Nashaka kugera aho ngaho kuko nkunda kuramya no guhimbaza. Nanditsemo n'igitabo kivuga ngo Mana himbazwa. Umurimo wacu no kuramya no guhimbaza waducunguye. Imana ibahe umugisha. Reka turekeraho. Murakoze cyane ijambo ry'Imana ribane namwe.